Murat Karayılan ve işe bakfe destek TV'de televizyona meye miji juan girtiye anha saat tam şeşanda dest betike meherteş hazır kiriye emi dest bu veşane bikin bavartikim bu qasi du sedekeden peşta muhasesine ki agahi bidim ve em hale heve person ezanı miji beriye ve kiriye me beriye şirovin hevudu kiriye eger em bikarbin dengê gel çêkin van rojan ez dixwazim pirsê we bibîsim bersiv bidimê heqeten em ber vê ku derê vediçin. Niha rêveberiya Xweser ji ber komkujiya li Kobanê bang li civaka navdewletî kir xwast ku di derbarê vê komkujiya doh ya li Kobanê de lêpirsîneke navnetewî were dest pê kirin. Îro serê sibê saet derdora çaran bû. Êrişeke dronî ya Tirkiye pêk hat li gundê Berx Botanê ê bajarê Kobanê li ser Rojavayê Kurdistanê neh sivîlan jiyana xwe ji dest da. Du jî birîndar bûn. Rêveberiya Xweser li ser komkujiyê daxuyaniyekî nivîskî belav kiriye dibêje dewleta Tirk siyasetên xwe yên dijminane û pêkanîna sûçên şer, sûçên li dijî mirovahiyê yên li dijî gelê Bakur Rojdatê Sûriyê didomîne. Wisa ye ka peyam jî tên ez binêrim. Erê wellahî rewş gelekî zehmet e. Îja ev banga rêveberiya Xweser ha bişîne temam e bişîne ji kerema xwe re temam. Yani ji xwe ez ê devkî bidimê napeyam tên di vê naverê de gelek baş e mala wê ava. Niha ev komkujiya Berx Botanê ne komkujiya yekem e dibêje. Baş e em dibînin ku lêpirsîn hatiye dest pêkirin hevan no. Tamam. Murat Karayılan jî niha amade ye. Ew ê dest pê bike. Heval ez ji we rica dikim ji kerema xwe re em vê kanala me mezin bikin. Niha bi nîvroyê weşana me bi Tirkî çêbû. Tabii ez pêşkêş nakim. Êm dunya xirab be ez bi Tirkî weşanê nakim. Lê dostê min Qadir Amaç xwest bi mêvanê xwe re sohbetekî Tirkî pêk bîne. Kanala wî ji ber ku tune ye mixwest ez kanala xwe bi deyn pêşkêşî wî bikim ji bo ku bikaribe xizmetê bike. Îjar di demên pêş me de ez ê hewl bidim kanala wî çê bikim ji bo ku ew bikaribe di kanala xwe de xizmetê bike. Di vê naverê de eger mêvanê wî wisa ciddî hebin elbet bi kêfxweşî ez dikarim kanala xwe jê re vekim. Tiş nabe ama ji ber ku ew diaxife ne mesele ye. Hevalên me ê ku bixwazin jê fayde bibînin ji xwe di binî de min nivîsî bû min Kurdî axaftinê wî wergerand. Alî Bulaş kesekî giring e di nava cemiyeta AKP'de xwedî rol e gotinê wî derbas dibin û bawer dikim hevjîna wî jî Kurd e. Di nava meselê de ye. Îja hevalê di nava we de jî mesela hevalên ku bixwazin heqeten weşanê çê bikin ji vî şê fehm dikin mêvanê wê ciddî hebin şîroviyê wê ciddî hebin kurmancî be ez pir bi kêfxweşî dixwazim kanala xwe vebikim saetekî diyar bike bila di vê derê de xizmeta xwe bike qet ne mesele ye. Yani ev kanala me hemiyan e ama çi dibe bila bibe ez dikarim Tirkan bi Kurdî bidim axaftin lê ez bi xwe bi Tirkî weşanê çê nakim bila hay ew hebe ev kanala me temamî kurmancî ye. Hevan o dest pê kir ez dirêj nakim. Ez hema dest pê bikim. Bûjî bixêrat. Heval li pêşiya me Newroz heye. Pîrozbahiyên Newrozê bi şiyara Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk bi coş tê pîrozkirin. Di derheqê Newrozê de hûn çi bêjin? Destpêkê tevayî tamaşavan û tevayî gelê me bi rêzdarî silav dikim û Newroza her kesî pîroz dikim. Me bihîst dayîka Sakine Arad wefat kiriye. Ev cê xemgînî ye. Me bixwe jî dayîka Sakine nêz da nas dikir. Dayîkekî numune ye. Jiyana xwe heme bi ked û cefa derbas kiribû û heya roja dawî ji tekoşînê dest ber neda.
دواری کد دا وری اراده دا اصرار دا راستی جیانه که نمونهی جیان کرد دایکا ساکنه دایکا ما توایانه ام پی خمگین بون از جبو توایی اهل مالبات و توایی دایی که آشتی و جبو گل آمده سرساغید خوازم راست عمر خود تجکر لی جبو ما واندهیا که ارکال سرمد که ام اولاد وانا باش بن و ام لایق دایی که وسا کدکار و جفاکش بن ام وی سوزید کار بده نوروز دیروکا گل کردستان و گل حرم دا دیا که خواهی تایوت هیه لی ریبر آپو 52 سالان بریاوه روژا نوروز دست به درکتنا خواه دیروکی کرد و جوی چاوه و حیانه ها نوروز هر بو روژا درکتن نو بو روژا چالکی روژا برخدانی روژا آگر به خستن بر خدخه بو آگر دادان سری گران او خوش وقت چالکی ها بو جوا روژه و حیا روح هیرو نوروز جی قرکتر گوهرد یعنی لدورا آگر نوروز آگر آزادی و برخدانه گل ما هرچو به گشبونی پیروز کرد و پیشوازی کرد دوار ریدا پر شهید دان ده سری دا لجید را بوتان و لنسای بین و وکی دین لتوایی کردستان به شهید وکی نوروز جی خواه گرد و ساحات قبول کرندن توایی شهید نوروزه به ریزداری ببیرتینه و از دست پی که نوروزا ریبراپو پیروز دکم سلاب ریزداری و گریدانه خواه پیشکش دکم هر وها نوروزا دایی که شهیدان مالبات شهیدان از پیروز دکم نوروزا تبایی گل مای هر 4 پارچان و ای گل حرم کسیم به نوروز باور دکن جاردین نوروزا گریلای آزادی کردستان نوروزا تبایی حوالان از پیروز دکم ده سالا نوروزا نودا جبو هر کسی کی به دل و جان سرکفتن ادخازم ده شخص کوای همدم مظلوم دوغان و زکی آلقان دا تبایی شهید شورشه به ریزداری به حرمت به مینت بیرتینم و سوز مدایون از جاردین دوباره دکم امه بریانی نوان ده آواکرنا کردستان آزاد و دموکراتیک دا جیان کرندن بدن همان دمی روزی لپیشمه دا جشن رمضان هیا و از نهادا جشن رمضان جی لتوایی گل ما و لعالم اسلامی پیروز دکم نها ام ده سردمه که گرین دا او روژن پیروز پیشوازی دکنه به تایبت نوروز پیشوازی کردن نوروزا 2025 نه نوروزه که جریزه تکوشین آزادی کردستان هیرو لقوناغه که پر گرینگ نوروزا 2025 پیشوازی دکریه و گل ما او نوروز وکه
نوروزا آزادی ریورا پو و جواکا دموکراتیک دست نشان کری به واد درشمه پیروز دکی تشتکی پر دجیده یا و دوی او نوروزا ببه نوروزا آزادی ریورا پو ببه نوروزا چارەسەری جخوا آزادی ریورا پو همان دمی تیوغتای آزادی گله کرد و چارەسەریا پرسکریکا کرد جبوه دوی ام حول بدن به همه هیزا خواه به همه طاقت خواه که او نوروز سالان نوروزا 2025 به سال آزادی به سال آزادی ریورا پو و آزادی گله کرد نوروز کنه دست پیکک به شخوا دیرو که تکوشین آمده هر نوروز به دست پیکی درکتنی نویه او نوروز جید کنه به دست پیکا پنگا و آزاد بونه و چارەسەری دوی مرو وسا و نوروز پیشوازی بکش خواه گله ما وک نوروز آزادی ریبری پیشوازی که او چرچواک راسته لید به مرو هین به برفرهی بگیره دست آنگو آزادی ریبر آپو وکی آزادی گل کرده جواکا کرده چارەسەریه همان دمی آشتیا گل کرد و گل ترکه بخارا و تنه نه گل کرد گل ترکی جی بگهرینه گل حرمه دا گهرتنین مزن پیش بخینه جبون اوه که تبایی ولایت پاریز کردستان تبایی آشتی خواست تبایی دموکراتیک خواست ترکیه چپ سوسیالیستی ترکیه دوی دمیدا جبو آزادی ریورا پو تب بگرن هر کس بشتار ببه به طایبت هر کس بشتاری نوروزه ببه هم کردستان هم لحرمه و هم جی وصل اوروپا لدروای ولاد همه کسی آزادی خواست دموکراتیک خواست آشتی خواست به و نوروز 2025 و سابوا تایبتمندی نیز ببه به تایبت گل کردستان ای ولایت پاریس هر کسک دوه بشتار به اف قاد نوروز بکن جی بانگا داخازیا جواکا کرد بانگا آزادیا ریبراپو و آزادیا گل کرد دوه درشما تنه هره درشما بجی سرو کاپو و درشما جبو سرو کاپو آزادی اوانا به گرسایی و خورتی بین بانک کرن وک داخازا گل کرد داخازا همه دموکراتیک خازان آزادی خازان همه کسی این آلیگیری وکوی و آزادی در دوری واد داخازی ده به بجون دوی واری دا به تایبت نوروز آمده پر گرینگه هم تایبتمندی آمده ه ناونده و هم جی روژا نوروز بخواه 21 آدار دا لدارد کوه جبوه دوی پشتربونا نوروز آمده یا 2013 هین مستر به او چاقی نیزی 2 میلیون هم بشتاری بود
نهاد به هین گرسایی به هین مزن به خلک می در دور آمده آنگو وک رها چولیک باتمان مردین دبه بشتاری دن نوروزان بود یعنی یک لگل خواه یک جی پایتخت آمده دور بشتار بود یعنی گل ما کنه واسه گرانیا که خود دینه بانگ که پیش بخه واسه یعنی داخازی خوی آشتی چارسری و آزادی و دموکراسی لوا قاده بگرسایک مزن بلند بکه برای دنیا عالم هر کس تماشا بکه و ببینه او به شلنک و مشکه دموکراسی مزن و نوروزه دویم به وا او درشمه دویم مرو پیشوازی بکه اول 27 سبات جربرا پوت داخویانی اکو چاو دنیای سر بو هات تفگر و داخویانی وکی مانیفستو بناف کر پجراند و آگربست ایران کر لی آلی دولت دا تو گاو نهاتا بیتن و ده پروگراما چار سبات دا گو تو بو پیوست ربرا پو آزاد به و از بخوان نکارم جبو گریلن بانگا چک دانی نبکم جبو بمجره اونه چی بش؟ از نهاجی همان تشتی دو بیجم و حیان ها گلک حوالی ما بشتاری برنامه بون هری داوی هفت سروکتی ما بشتاری بون همان تشت گوتن یعنی نهاد و یه همبر ما دولت کسی نم دخوازن بوان را آشتی چکن ما راست فهم بکن تشتی ریور آپو به بانگا خوی دیروکی خستی روژه به تشتکی پر مزنه آنگو نه تشتکی جریزه یه تیکوشینک 52 سال شرکی 41 سال اندمشه یه و قدر ایدولوژیک به بیزیار دوا تفگره دا جیه دیگرن یعنی بیریاره که اشته و کنگ بجوه بیریاره فسیح بگیره و بیریاره چک بردان بگیره او نتشتک جریزه جبوناوه انجاق آواکر با پارتی و کسی که همه هوال بخوا اساس دگره فکر و رامان ریبر آپو انجاق ریبر آپو کنه و پیواجوی دا اکتیف تب بگره برخستن بکه او به تندرستی به سر بخینه آنگو جبو چه گروپ در و نمین چه کسی ایکنا نبی نمینن جبو و هم مصادبین یعنی هنگ دبی مرجان قبول ناکن اف یعنی پیوستی جبو تکر بفرتله پیوستی ها که یعنی به ریبر آپو وسا اکتیف بشتاری ببه در فتا هبه دوی آزاد به یعنی آزاد تب بگره نه هنه که حوالی ما تنیری نلقاده وکیل در بای ولات یا جیل زندانا وساد کاره ببیجن اشتا ریبر آپو بلا به تکنیک پیام بشینی اینا هم دوین حوال و نه ایشی یعنی یک پیامه مثلا که کنگره چه بیویست همه خال این کنگره دا ریور آپو آگاهی بگیره و برسه بده یعنی تمام بلکه نه قادا کنگره در وابه راسته تکنیک کنه رولک بلیزه اما دوی مثلا حیات هرن جمع حیات ورن حیاتان
پرسپکتیو بده بشینه کسی اکنون نبی اون رو جدا باقفه یعنی حالیان لازمه هر کس بزانه به یعنی فرماندار ما حوال ما شروان ما یعنی اکنون نبی هنه جبونه او حوالی کوالگل در و دوین گور زانه بونه خود بین لی پس فا امل ورن یعنی امین باشتر زانن یعنی واخو سه داجی دبه یعنی چنه که تش جهوالی الوه داره را بردان جبوه یعنی جبو که او قوناغا بسر بکبه هنه که رایدار دولت اجده بین ها لازمه بسر بکبه و پیک وره و جیب جیبه به راسته جبو جیب جیبه به دوه که مجال به چه کرد ایمانه دولت باچلی اف پیواجویا به بانگه که دست بکر یعنی ره بکر ایدو بانگه ده چه دو ایدو برا işte ucalan bang bike jebo çek berdone jebo feshe u dugo dve mafe hevi hayat davi ben askerinden ango yani azat be mausa nago eri başa çimana ev bank çebu ev banka herkesi acibon devleti heme acibon رایدارین دولتی نه وسا گفتن تمام یعنی جیده ایجار دین ما وکی پککه برسر ارینی دا و ما گو جبو اف پیواجو وسا بره و بچه ام آگر بست که دست پیک به اساس اف جی هن حالی عجبانده گو تمام بکه بلکه یعنی کن دوره چکی یعنی هلوست جدا کرن اما یعنی ام جی ارینی نیزده بود و ام پروژه رهبری آخوا باور دکن مگو ام باشتاری دبن به تبایی ایوی چاقی لازم یعنی سر راست کرنا یاسایان به چه کرن پیشی به وکرن در وای بکن دوی که دیرو کینگه یا کات که کینگه بجوه هرم ایدو شره مجال اوی نی نکی یعنی گر که براستی والی دولت جیدی دخوازن پیواجو کوسا بره بکبه یعنی وکی هاتی گوتن نوبر کرد و دولت ترکی و نوبر کرد و ترک یکتیاک آشتیاک چبه و اوسا بین وکوی پیش بکبه ماف بین داین گر کد که یعنی قناع کوسا بره بکبه ایدبید و در حقیقت هر کس تشتی لسر دکی بکی یعنی نه تشکیدی جی بیجم حوالی من ها فرماندار و یه شروان پر پرانی خواه دو سالا 99 و 2000 ورد بشتاری نو رفی مبونه اید و سالان بشتار بی همه جبو آزادی ریبر اپو بشتار بونه جبو که او حوالنا به چا بخواه دنگ ریبر اپو نبیسن به چا بخواه نبینی که راستی یعنی پیش آزادی هاتی وکرنه نه ممکنه زو اکناع بود جبوه مگو از بان ناکم چون از هوانا رو جیان دبم از ناست کم از آنم تشتی از آنم کد که پیکنی از چما بکم از البت بان ناکم یعنی چما چو از آنم و جی خواهتام نبیده هولدان لازمه یکی شرد های نه قوته که شرد تیچا و بسا بیشی یعنی و روشانه همه دبه ین عقل سلیم دولت وسا دورغ بگیرن دست و جبو قناق بره بکبه تشتی حوجه تشتی پیویست پیک بینن وسا جبو بره بکبه تشتی از بجمه ها وای حوالی مجی همان تشت ساتن گوتو بون حوال دوی پیواجوی ده زمان هنک برپرسین دولت ها ترک تا قد گوهرتن چه نبونه زمانی اون جهری و توجه هری داوی وزیر پاراستن یاشار گلر آخفی و گوت بیق
به شرط و به قید پویسته چیکان تسلیم بکن دوی مجرده هونه چی بیش یعنی مثلا کرد مثلا که کبنه یعنی که تو عثمانی را بگیری دست 219 سالن ناکوکی هیه 1806 دا لکوی سنجا عبدالله بابنزاده به خنچر والی عثمانی خست جوی چاقی وردا ترسکری که هیه ابتایبت ده سردم کوماری دا تام نه 100 سال تمام ده یعنی که تو درکتن شیخ سعید وقت دیروک بگیری دست تام 100 ساله پرسکری که اوقاس کمکشی چه بود اوقاس کشتن چه بود و دم امه بخواجی نیوی و 100 سالیه یعنی جنیوی زیده تره کشتن چه بود حالی دولت دوین ترکیه که به ترور یعنی او شدت را دوین ترور بگو من اگر که اف ترور جی که شدت هر چیه نه یک حالیه حالی دولت حالی ما پر بهتر ترور مشاندیه چقدر فعالی مچول چه بونه 17,525 فعالی مچول کردستان هاتن چه کرن پرانی وان به کشتنگی انجام گرفتن هنگ جی بریندار بونه یا جی انجام نگرتی ایوه که دین گندی ناتی والا کرن انسان ناتی شهید کرن ناتی قتل کرن یعنی هنگ بحث حساسیت دکن اما حساسیت گله کرد نین اما هیا یعنی شرک چه بیه به کوک آخوا 100 سالیه و امن ها خوازن و مسئله چاره سر بکن آنگاه هم خوازن آشتی بکن ایوی چاقه بره لازم از زمان آشتی به نه دجمنی به بگو من هشمندی ده به هشمندی ها دوستانه به نه دجمانی به اینها هم دمیزین هشمندی جیو زمان جیو وک بره وک آگرد باره یه دجمنیه نه و قناغه پر کس دخوازه سابوته بکی آلیه که دخوازن خراب بکن سابوته بکی هنه دیاره دو دولت دو جهه موساد در وای دولت باسکین که دخوازن سابوته بکن هنه ایک حالی کرد دو جهه و یا گیرین ده حرم دایه حرم و رجلات نوین دا یین دخوازن او شرا دوم بکه پرن چما؟ چکو ضعف کس لسر وی شری ران قزشت کن بشخاش بوه ریبرا پو دید خوازه میبر بگوهرینه یعنی این شر دخوازه هنه مروفه فهمده که وانا ممکنه زمان خواد توش بن و سا هر چش ببیجن فقط دمه که برفرس دولت رایدارن وزیرن همان زمانی بکار بینن مجاره که بینه یعنی گلو مامد که به هفرا آشتی چه که آن امدکن یکی تو نبکن یعنی وی شری دا ناوه که یک بی من تک بر از بسر کتم جبو خواه زعفره که ارزان چه که 41 سال شر هیه طرف نکو با هفته تونه بکرنه نمکنه بو دولت هیزی دولتش کردستان درخستان نجیوان کنه بو ام وک رخصن تصویه بکرنه و موضوع مجلس ما بگرده یعنی انجام پاتای دوی قبول بکن لباس هنه کالی تابی دوی ما وصا قزنج کرید خوازن سر و وک رانتک خواه پیدا بکن هم مثلا وزیره işte وزیر پاراستنه işte نویتا گوتی یا شارگولر هم مرود نره مثلا و وزارت هم داخویانی خواه گی ورماندینه
یعنی نه راست مثلا ها تهران لحرم مدیا دخیه نه واسا اف تهران تو قیبه نادن من چون من تدبیر هم بر اون گرتیه فقط اولی دخن توپ جی واسا ایوا گیش پرانو گیش قاسی فان دولتی درد کرده دولت گیش ملت فقیر و فقران ویرگی دگره یا اوجی ها برای خبتینه یعنی در اصل دا اگر که لیکولی بکن و بزن وانو تو انجام میخوان نینه اما بردوام دکن وجه انجام دردکن هر هفته جاره داخیانی دادن دوی موقع خاصا کشت یعنی هر اجمالی کشتیان که زیده دکن هیچ بوخوا و کاسرکبتی را بردکن و در حقیقت ده چک ور نینه ما تو وندایی ور ندایی اوی کشتی لکنن لحوانا لکو داره هم چک ور نینه یعنی دراو یعنی یا واد جواکی رو دراوان دکن اون سرویج زفره که آباد که اون راند قضایی دکن نه راسته نه زفر گرتی نه ورگو تو وندایی دایی تو کسی که مثلا یعنی و بلکه عینی کس راپور ورگو ده جوری خوشی یعنی مثلا سرو کومات در دورشم مورقص کس کشت مورقص درگرد نه ورگوی مثلا داخیانی دا گوم لپنچه کلید تمام کرد تمام نبود هم ورگو یعنی ادویم گوتنه که یا ته گوتن ده وقت شر دا دسپیک ای دمره حقیقت ام حالی خود وکی شورشگر ام دبین لازم ام فا یاسای راکن یعنی جبو ما حقیقت نمرن ام حقیقت اون زمان اما راسیا که شرحه یعنی اشتا یعنی مثلا ها از نباورن دولت آستی هری جور در حقی حقیقت شری هیدا خودان آگاهی تمامه یعنی گوری و لیستی هانه هی اشتا ندام ما 34,000 کس واندهی داییه تشتکی ورج نینه یعنی واندهی ما هنه اما قد نور قصه یعنی پر زیده هاتی ورماندن یعنی دز انفرماسیون هیا شرکی پیسکولوژیک دایینه این وی بردوام کنه یا نه ها هم خوازه قوناقه که نو دست پی بکن نه وسا هم خوازن بسکینه و هم خوازن آشتی چه یو چاقه یعنی هونج گوریوه خواه گرک بگوهرینه اما هم دنیرن وی بردوام دکنه یه دولت به تایبت اف گوتنی وسا هم رد کن نه راسته و گوتنا گر که بین بردوام کرن و وکی سابوته رول بلیزه یعنی ده ختمینه پیشه پیواجو و ناکه یعنی اشتا گوته برا به قید و به شرط تصمیم کی به هر تصمیمی به اوناگی فدایی نه بوناگی جبو آرمانجا که پیروز بونه شورش کرده کی به او به یعنی عجب خوشی پی باورده که آنها که نزانم فقط نها مثلا متینا لزاپه لوس آواد درنا اشتا پر جان هزیمه و لشکر 200 متر نیزی هوا لور مگافون دانه دست لشکر بانده که اشتا سروکه و داخویانی دا کاور تسلیم بد الله و چه عقله و چه یا با کی وارد تسلیم تبه دهیان ها 4 سال شر کلیت نکنه و موضوع بگیریه اوی و موضوع دا برخواد ده به و مورال بلند و کی واره اوی تا برلنگه تا پاک کلی انسان در رومت خوش بود دوزه فدا کری بونه پاک کلیه یعنی جبو اون رو خواه کنه خواه هیچ نفکره خواه فدا بکه کسی نوسانه یعنی اف کسی رابن به بانگا تاور تصمیمی تبنه یعنی وساده که چه فایده خواه نینه یعنی فایده خواه ترکیه نینه یا دین اگر کد خوازن چارسری به فایده خواه ترکیه پره بیا ریبراپو تنه جبو کردان نه جبو گله ترکیه جی اف قوناغه پیشت خیه دخوازه ترکیه دا گوهرتن پیش بخینه دموکراسی آوا بکه پیشه وکه یعنی پیشه ترکیه وکه ترکیه نه تنگاسیا کی ده نه بسا لحرم پیشواچونی هی لسر ترکیه خطر چید کیه
ما نه وگی دبینن نه اوجه نه ام وکن درج از نخواهد با پروگرام اوسا درجی ببه ده فقط ام دزانن و دخونن دمه ترکی جی تنگاسیا کی ده اگر ترکی دخوازه و تنگاسی به کرد را وسا آشتی چکه بفرینه ایوای ریبراپو گو هم هنه ادا گره گونجی گوریمن نیز بون اون چه وسا والا متاخواد کن جو خواه زعفری سخته چید کن نور گوه یعنی دوی هرکس واره حقیقت دی یعنی گوتنا ما وایم و گوتنا پرونا بینه یک جی وسا یا ذکری تشتی عجایب دوی ده بانگه دا او تنه یا اگر بس تنه یا جبون اوی دوی کس تشکی ور نفکره یا تو دندری شر داتی چه و پی باجو بمشینی یعنی بالا خواه پیده ختم باندن işte ابه یعنی ده ختم اینه جبو که پی باجو بمشه بریگی و حلوسنا گرک به داوی ببین و نیز بنا چونکه پیشی بناکن برواجی ده ختم اینه و رایداری ترکیه ای عقل سلیمی های وانا ببینن و گوری و لهر داره دا تفگری نکه که پیشی وده که پیش بخینن نخواب و نیزبونین وزیرین وسا چه پیش و چون فلان چه نابه براواجی وانا بوا اوی خواه وسا آخفاندن و داخویانه به بنگه انسان دیشینه پیواجو دخن بن خطره و لازم هر کس بزانه به و گر کد خوازن راستی پیواجو پیش بکه دوش تشتی وسا دست برده اول وقت پرسا داوی و نهاجی نرخان تاز خوازم هون هنک فرحتر وکن هن آلی دولت ترک دبیجن پکیکه بنکتیه ما پکیکه بنخستیه دوی مجاره دونه چی بیجن براستی جی یعنی جبر کو پکیکه بنکتیه آگر بست ایران کر آن راست هن حالی دولت وقت تگوتی دبیجن لی بنگه هیوی تنه یا لی بنگه هیوی دا شر پیسکولوژیکه یا یعنی شر پیسکولوژیک دا هر دبی ملی خستو ما تیک برنو ما تنه کرنو و ویجی هین دوام دکنه اونها اشتا آگر بس و او قونهاجی دبی مجبور ماند کنه لازمه گله مجی رای گشتی جی و لازمه دولت بخواجی بزانه که ام نه مجبور مانه بروفاجی مخا حاضر دکر جبر که ریبریا ما ریبراپو دویجه او 10 سالن ال سر لیهور بوند که ما وک پیواجو که گوهرتن و گوهرتن خوازه گوهرتن پیش بخیه پیواجو کی وسا جبو مجی جبونا تبایی حرم دخوازه بره بخی یعنی پیواجو کی به واقع و کرانیا خواهیه کس و ورگا دود مجارین باسیت گیری نده نه برای همه تشید و هر کس بزانه بی پکه که حرکت که ایدئولوژیک سیاسی رخصنی و جواکیه پکی که تنه نگیری رای پکی که بلکو 110 دقیقه لشکری بی حالی خواهی اساسی جواکیه و نه دوی دمیدا پکی که لباکور کردستان ده دم خواهی هری خورده یه اف تشک مسوگره پکی که ده دم خواهی هری خورده یه مجاری گریلا جی به اساسی ضعیفی تینینه یعنی ام نه انسان به تجربه نه ام به سالان نوی شری دانه گلک تو چی نبونه ام دزانن به چه بیا بلکه که مایه مهن ام نبیجم چارن لباس امن اکتش فهم دکیم من دید که گلادی ناتو ده سال 2016 دا چکی بالافر کشوه ای بچک انگو سیها دانه کی چه دانه؟
یعنی نه سیحاب خواد دانه نه یا ظلم دانه فرمول دانه و یکی پارچی ول کدرش در کانادا ال آلمانیا بریتانیا ال امریکا ال اوکراین لکی در تلفن اوجی پیشی وان کرد پیچی وان وکر جوان رو تامین کرد خارج چکر دوراجی نه ترکیه این پیش خینه یعنی جبو چه وساکر ناتو جبو هفسنگی شهر بگوهرینه حالی ارتشی ترکیه من لواز بکی مجی راستی مذکر یعنی افچه که سوی قاسته یعنی و تنکاسی چکیه اف دخوازم بری و تکنیکی یوز هم دربی مزل مخد ما چه کرد مج 2018 شون و بری قوت خواه ندا باکر ما قوت باکر کم کرد اومد چالکی کم کرد اف نزبونه که تاکتیکی جبو که ام به استراتژیک در ندن قزنج کن اینا اف هنه که جنرالی اصلا به سر نکتی و هنه جوز و وزیر لسر و تاکتیک نزبون ما دخوازن شخوار زعفره که چه کن دبیجن ما پاکه که لی باکر هندری سینوری ترکیه دا بحال کریه و ساده بین پاکه واکو بحال کریه یا جی واتیک بریه اف چه قصا دور چه مون حروق قدخان دکن و لی اپراسیون آن دکن آنگو لبوتانه لآمده لدرسمه لسرحاته لهر داره حروق اپراسیونه چه مون خلکه برناد ند زوزان و چاوه چه ما خواست تدبیر نه او دزانن قوت من هر داره اما هم ناخن تفگره هم دو پاریزنه یک جی هم دخوازن آماده کاری بکن یعنی هم نه لهروبونه که چه دکنه که دوا شرط و مرجان دا گریلا به چاوا خواب پاریزه او بسر بکوه نه و خباتا مجی گیشت انجامه یعنی هم جید خبتنه وسا بیجا کن نظام مشتا ما تیک برید تشتکی ورگان نینه یعنی یک وحالی خواهی مسئله باکر راسته و دیگه یعنی مثلا چالکی هری داوی تو شاسه دا فداین هجا رهوال آسیا علی و روشگر هلین پرفورمانسی رابر کری هر تشتی اش کرد که یعنی شرط هم نظام هر مه جاره که انقره چالکی بکن مساله جاره که نبسه همجی به شکلی نمونه بوا پسپوری بوا پروفیسیونل بونه هزکی که کانه وسا چالکی بکه یعنی هر حال آسیا و روشگر نبتنی خانه ره حوال وان هنه و امن حال سربت سکنه یعنی کرتایی ام نخوازم وام مجارد وی سردمی دا پر وکن اما یعنی تبگره که اف فدایی تیده هبن و اف تجربه هبن ناکبه یعنی گرک و انسان زانه ای ترکیه راستی پسپور نه او پسپور نفخاکری پسپور و سخت حرو درد کبن قنالان گالگال ادکن نه اونا ای راستی حقیقت دبینن و بذار منه که ام برگو نه زارو کنه اما ام تیک بچن یادین مدید که بچه اونا ما تنگاو کنه به تکنیک کی جان تکنیک سیها امجی لی گرین کامه چه و سیها بخن خاره دومایی که هم گیشتن ما نما وقت میزگینی اعلان کرد نوسا و چاقه دنها او سیحای کوانا دو بیجن از نخواست نابان بیجن پرکی خواه ها دوره دا نینه سر قادین من چکو ورن اما بی بکبر دفروشن در بای حیان ها 24 سیحایوان گریلای ما خستی خواره پکی او رزدار یاشار گولر که مادم هر تشتی راست به جواکی را پار بد که وسا درد که به پیش قمران داخفه چما وای قط ناویجه ما نه مال و ملک دولت بون اوگی بالافر میلونان پره هاته بون چه کرن وانگی کتن خوره محمد دمانی وان کشاندن پرکن خلکی چون گیش خوره پارچه برن کشاندن منه با اوک بو و روشکه چما ناویجه این اخوازه بجه که پکه گیشتی آسیل کانه بالا فران بخینی خواره
نخواسته بیچه اما حقیقت وایه جاردین ها بلکه ملت نزانه رای گشتی نزانه اما بگمان او بخواد زانن که دست مدا تکنیکی هی امن حال باکوری کردستان هر دره کنن لیکن حتی نیوی ترکی جی ده قبصامه ده 800 کیلومتر هدف دور هم کنن لیکن تکنیکی وسط دست مدا هیه و هم بخواد هم کنن ترکی آبوری وان هر چیزی وان بکن هدف آلوز یک مزن تیده چک یعنی نه امجی استراتژیک دمشینی گرگ و بزانه وسط شر پسیکولوژیک هر تشتی بمشین شر پسیکولوژیک بلکه وحیا نه هانی بس وجفر وان نکنن دوم بکن شما قناقه که نه هیا ات قناقه اینو دا گرگ هون دی و نمشینه دی ورن سر راستیان مثلا مجاره که دینه گاو دینی مگو نه لهم بجن هرم اومدی یا لور لزاپه 4 سال شهره ناتوان دستک که همه چک مدرم کارتینی هر جورب کارانی حتی پرک مهین ندایه مثلا وقت روبوتین شاندی هندر تونل فلان اولا دستان سر ما رابر نکرد جبو کس نظامه که ام چاو تب دگرد یعنی چک قدخب کارهانی پدکه آلیکاری وان کرد عراق دولت عراقی آلیکاری وان دکه اما حیانا لسر زاپ کنترول چه نکرنه زاپ دست مدینو راست حالی که وانجا گرتیه اما حالی سرور دست مده و او حیانا پوتین وان با آوازاب نکتیه چون دیره لوکه آلیکاری قدپه لور قرخولک لشکری چه کنه لور کن آوازاب دستی خپی بکن اما وقتی نهاتن سر آوازابه ده قاده اساس جیب واره ملی هایی 4 سالن یا مواج بو ارتشی کی ده چه واتای او قصد تکنیک او قصد امکان دست ده 4 سالن کنترل چه نکریه رغم وید ویجه ما تک بریه یا تا چه و تک بریه لفر مانه تاکتیکه که ریبازه که یعنی ادویم وسا به راپورن آوارته و ورماندی و به پروپاگانده بی بابتی ناگین تا حقیقته حقیقت ما جداه بلکه ام نکنن پر بین زمان یعنی چاپ منی اما نزعب خورده وسا تشتی ام دبه نه از دبه وسا همو جی خواه نبینه و یا گل ترکی نابیسه اما گوریده نرمه و کسی که دا آخفر همه دخونن لسر شیرو بدکن اما حقیقت نجی بد شیرن یا bu hakikaten veşir haya kukti veşiriye. Hakikat dumayı ki veka بدن رویه کسی کنه پیشی حقیقتون بگیری ما دمها چله دا دمحبره جوینا قنصه یا فرمانداری چه کرد جوینا قنصه یا فرمانداری هپگی همه حوالی هاتی بانکرین لی آماده بود جوینا پر زنگین و برفره بود هفته که زیادتر نیقاش دیده چه بود و پلانما ساله هاته چه کرد و یا هری گرین سر تجربه 4 ساله داوی دکتورینا شر هاته زلال کرن دکتورینا که امل سر تب بگرن ام شر بکن شر گل شورشگری مشین چارچاوی هات زلال کرن حتی از وجه بین کتاب وجه هاته نویساندن یعنی مد شر دا گلک نبون گوهرتن چه کرن تشتین بره تو نبون ناهنه مثلا شر ما تنینل سر عرده ما خصبن عرده جی شر تونل جی bu rebazek bu taktikek دست onda teknike dest ma da teknik ni ne bu ma teknik ji peş xast na imkanı şer havayı ji bikin yani belki ne kandiye wana ama imkanı bersiv bidin yani ediş bu ma şer bin ard şer ser ard şer havayı edi mümküne و نه تنه هدفی نیز هدفی دور جی هم کنن به سر حکم بکن سر وی اساسی
ما yani doktorina şer peşxistiye wisa aqlê demê xwandin dem dorme naskirin li ser vî hîmî taktik zengînî pêşxistin yani kuhîn vekirî bêjim heta em aqlê çêkirî nexin bin xizmeta şer me dît kî em nikanin li hember teknolojiya serdemê gerîlaya modern ser bixînin anha me با حلقه به سرخست ام دکانن عقل چیکری دبن خدمتا تاکتیک تکنیک و همان دمی ام انسان جی دگینه قلیتی انسانی فدایی جهاتی پسپور پروفیسیونل ام وجی دگینه کیه شو چما ام تک بچن ام بسر کبنه ام به وا دکترین خواه باور دکین که ام به وا دکترین بچن زعفره دبه گله مجی و زانه به ها ام بربری خدا گریداینه بربر آپو دا گریداینه ام تفگره که سروکبونه نه ای ربری نه ربر آپو فکر و رمانا و تفگره چکریه ام تبلی ربر آپو بونه گر که ربر آپو نها 10 سال لیور بونه چکریه تقز ام پی باور دکن و ام بشاری بن لی بله گر که دولت نه و یکه یعنی پیشی و نکه و بجازه بچک و تو نبکم نه ورگال بیاغمن نینه اما و چاقه گور و جوینی ما تاکتیک بله کری دکترین زلال کری پلانلama چکری اما و چاقه گوریوه تب بگرنه و سروی اساسی باکور داخل هر داره دا و خورتبونه کو پنگاوک پیش بکبه yani مجال ما هيا ام نه به بجارنه و ام نه مجبورن بجاره ما هنه دواری عسکری داره دواری سیاسی دا جه هيا ده حرم دا واری سیاسی دا جه ام جه هزکن ده حرم دا ام هزکی حرمی نه ام کنه تکیلیا چکن اما ام بخواد سرهیز خواهی ذاتی سرهیز خواهی جواری ام دکانه خواه بپاریزن لحنبر هر جوره ارشه دفاع خوسته دا ام بخواه به خطا خواه باور دکن فقط وکی مگو هر زیده ام پی باور دکن چیه؟ ریبر آپوه اما پروژه ریبر آپو جره آماده بنه نه ام باوه حول دادن اشتا دبه ریبر آپو جی دفر لا بخواه مر آلی کار به دولت جی دبه ری بکه وسا گره گره والا نکه والا او نکن پیشی وکن مادم که آشتی چه به و چاقه دبه هنه تشت قبول بکن وسا براستی او چک یعنی دوره در کبن ادی که کشین وره işte ریبر آپو دبه سر شدت و چک وره سر خطا سیاسی و حقوقی tamam دبه ودا ام قانون گاهرتن بکن اما bu ve insani hem bermecid ve doğru mesela bugün ders ha her tış buverminin gori xwa ayar bikin gori xwa civake agahdar bikin و gori xwa bixwaz tevger bi werga nav yani em vekirine hem ji pêvajoyî çareserî û aştê re amade ne ser esasî banga rebera po em amade ne û hem jî ku devlet vê qebûl neke werê ser me em şer re jî amade ne ve herkes bizanibe em bi va hewayî yani Newroza 2025 dibin bi watayê em dikanin va Newrozê bikin Newrozeke bi wata bikin Newroza azadî tiştê ez bêjim vayê ev servî esasî ji bo her kesî serkeftinê dixwazim cardîn Newroza her kesî ji dil da pîroz dikin Eval pirsên me bû wextê xwe qetan pirsên me bersivandin em ê spas dikin em ê spas dikin Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe îro Vay, 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 vay. Çawa bu hevanla? Kadeqekî. Kes vê bigrim. Heh. Çi heyecan bûne.
تشتی کو و تخواست ببیسن و بیس کلو چه ابو از فکر و مرخت کم که مزودا مش برنامه جبركم من نویسان من پیام و ننیریم که از بنرم و چی نویسیه از بجم قی هنک کیفاوه هات يعني كرد نكردين زمان برينه كرد حتى داوي جا اشتي راجي جا شر راجي جا هر جوره تکوشین راجي آمدنه كرد نكردين برينه كو سري خوار بكن بچن تسليم دولت تركيا ببن تشتكي وسا تونه دبيجه رزدار قرايلان وان تشتا جبير بكن ام جسختكاريا دولت تركيا را زيكمت هره هر جوره سختکاری مدیتیل هم بری خواه هر کس بل حدی خواه زنه به ولی کس بانگ لمنه که نبیجه کرتک چون پککتک چو جبرویه که ایدی شانس لپیشیا وان نمایه مجبورن ورن تسلیم ببن تشتکی وستونه همی دروه سردستیا شر دستی مدایه ام دکارن اگر ام بخوازن مادم که نوی مکرنه ترور ام بخوازن دبیم هر دم وکه چلاکی الانقره چلاکین فدایی دکارن بیک بینن هر دری باکور کردستانی جی ترکیه جی باسا باکور جناکه باسا ترکیه دیگه yani hez u kuvvet tecrübeya kurdan heye ku bu karbın aboriya Türkiye sirubun bikin. Zarar bidin Türkiye. Türkiye mecbur bikin, mahkum bikin ku vere ser xata rast ama çiye? Şiddete naxwazin. Devleta Türkiye ji maquliya Kurdan fayda dibine. Cesareti ji maquliya ji asaleta Kurdan dibine. Viya emberi da dibêjin. Yani wextê ku Kurd ne alîgirên şerin ev navê manê ku zayıfın, lawazin. من بخواه گلک جسارت گرد شه رزدار مراد کاره ایلان داویه ده ام بگیجن انجامه تشتا کمجه فهم کر پارتیا کارکرین کردستانه ویگاوی devce çekan bernade vêgavê kongre li hev nacivîne şertê wan li ser dewleta Tirkiye ew e ku Rêzdar Abdullah Öcalan serbest berde bikaribe êdî di çarçoveya sınûrên Tirkiye de dibe bi fîzîkî êdî tê قاندیل ادی او مسئله کی دنه اما دبی کاربه روبرو به تلفنی به دیمن به گریلا را باخفه به ریوبرین پارتی خورا باخفه وان اقناع بکه وان تبلی پیواجوی بکه اف دوی وره کرن حتی که اف نبه پکه گاو ناویجه من وصا فهم کریه yani وصا نرحته گریلاین فداکار yani اکو فدایینه تبلی پارتی خوابونه پرانیوان ji sala 2016 tevlî gerîla bûne qasî ku mefhem kir hem fermandarê wan hem gerîla armanca wan jî yek ji armancê wan ew e bi qasî dawa Kurd û Kurdistanê em bikaribin serokê xwe azad bikin. Di van şertan de yani ew pêvajoya ku di dawiya wî de Rêzdar Öcalan azad nebe çi manawî heye ew pêvajoya ku heq û hiqûqa Kurdan nê temînkirin nekeve bin garantiyê çi manawî pêvajo heye yani pêvajoyekê hebe ku di dawiyê de sirf gerîla çekan berde sen sax ben selamet tiştekî wisa tune ye ji ber vê yekê eva xaftina Murad Karayılan ez dibêjim mîlad e gelekî giring e gotinên xwe ê beriya mehekî beriya du mehan dubare dike û pir jî bi biryar e yani ez wekî fermandar nikarim bang li gerîla bikim gerîlayên îdeolojîk gerîlayên fedayî ez ji wan re bêjim çekê xwe silahê xwe berdin çima berdêla çi da ka hûn têk çûn em têk neçûne çima têk biçim têk neçûme li serî çiyayê xwe me û hêz û quweta me heye ku ez bikaribim zirar jî bidim dewleta Tirkiye û hêz û quweta me heye ez dewleta Tirkiye madem navê min kirine terorîst ez dikarim bi terorîzmê jî dewleta Tirkiye bînim ser xetê yani min tiştî wisa fehm kir nizanim yani we çi jê fehm kir ez nizanim Jan Roj tu çi dibêjî kakî dixwazî were vira bi keremke min ji we re lînk şand mamoste min ji we re lînk şand keremke were vê derê em hinek sohbet bikin ya Ronî Rihal ka tu ji were ya ew jî li me temaşe dike yani ez dibînim ku di nava civaka Kurd de eleqeyekî pir mezin heye ji bo axaftina Murad Karayılan gelekî tê hez kirin hêviya milletê Kurd e millet jî hez dike
او زو بزو دل دولت ترکیه خوش ناکه یا مثلا گوتنا کو حقیقتا کیفام جراحت تبیجن بحث حساسیت ترکیه تکرن ما حساسیت متونه مخال عرضی دیتیه حساسیت ملت کردتونه شهیدین ملت کردتونه بریندار گازی ملت کردتونه یا امهی نکارن جنازه این زاروکی خواه جنازه این گریلا این خواه لباکور کردستان هم بکن چالیا دفن بکن یا یعنی و هر دو حوالی می روزنامه‌گر کل روزنامه شهید بون یعنی هی tam devji dema pêvajoyê bû yani destpêka pêvajoyê bû yani me nekarî em cenazeyê wan jî bînin joriya bînin bakur yani tiştek wisa dibe yani herkes hedê xwe zanibe dewleta Tirkiyê jî divê wextê ku Tirkiyeyekî bê teror dixwaze divê pêşî terora xwe bi destekland daxwazekî maqûl e yani madem tu Tirkiyeyekî bê teror dixwazî divê Kurdistanekî bê teror jî jê re hazir bî. Erê wallah. Yani rewş ev e. Hevalên ku bixwazin werin şîrove bikin, kerem bikin. Yani kanala we ye. Werin ji xwe re hem ji dewleta Tirkiyê re bêjin tişta. Erê tu otopîsê deyî dibe ez di rê de me, ez divê ez ê beşter bûma. Yani mesele ev e hevalno. Hevalekî hene xwe hazir diketê jan roj wê were hinek bi were sohbet bike wê fikrê xwe bibêje. Yani ez dixwazim hûn werin. Hevalên ku ez zanim ana hejmara we gelek e hevalê ku li me temaşe dikin ji kerema xwe re kesê ku nebûne abone bibin abone bi vê wesîle ez bînim bîra we. Em dixwazin vê kanalê hinekî pêş bixin mezin bikin baş dibe. Çünkü millet li benda me ye. Kanalên wekî me pir tune ne. Kanalekî bi îstikrar her êvar weşana Kurdî çê bike cih bide şîroveyên li ser pêvajoyê li ser her tiştî ku Kurd û Kurdistan eleqedar dike pir kêm in. Madem heye vê kanalê pêş bixin mezin bibin abone û belav bikin bila însan lê temaşe bikin. Ez nabêjim şîrovê min yê herî baş in. Ama em dikarin bibin navgîn ji bo hevalê me rojnameger, şîroveger, çavdêrên siyasî were vê derê xîtabê we bikin. Em derd û kulê xwe karibin bi hev re parve bikin. Ka jan roj tu nehatî? Dîmenê te vê derê xuya dike ama tu nehatî. Yani kamera te nevekiriye. İja erê wala me pir hêz girt. Merhaba bû. Jan roj çawanî? Dem baş. Herkes dibêje me hêz girt quwet girt. Te hêz girt quwet girt te çi girt? Hindekî xûn rabû damarê me da tişkî biherike. Ne wisa? Ji ber ku ev ne pekekî bû. Aku me medya da temaşa dikir di va demê borî da ev ne pekek ku me nas dikir. Dixwastin tişkî fersendekê bidin Tirkan, dixwastin bidin ciddiyeta Tirkan ka ewna çi xasî heya kîjan astê ewna ciddî ne. Sebra Kurdan dipîve ne? Zû tê derxistin birastî. Nihanî derbarê hesasiyeta Tirkan ez dibêjim ev pirsgirêka li Iraqê jî hebû dema Saddam da û li Rojavayê jî hebû di dema Esed da destpêkê me newêribû li pêş em bibêjin basiyan me qala doza Kurdî bikira. Pê dema Hafiz Esed, dema Esedê bav. Piştira di piştî adara di piştî em bibêjin raperîna Qamişlo, raperîna Rojavayê da di 2004 da êdî em hindekî wêrek bûn, em hindekî em rabûn aşkere bibêjin law em Kurdin hûn çawa dibêjin em ne Kurdin, em Kurd ne Kurd ji Tirkiyê hatine dibêjin hûn koçberin ji Tirkiyê hatine. Wê demê hindekî em wêrek bûn, em karibûn yanî dawa doza xwe bikira li pêş hema li pêş hevalên xwe xwendegehê ye em bêj zankoyê. Wê demê me zanibû ku ev hesasiya propagandayê, ev hesasiya derew e. Çê nabe em li pêş em bibêjin gelên cîranê xwe em mafên xwe veşêrin. Yan em behsa mafê xwe nekin, qala mafê xwe nekin. Eva çê nabe. Ev ku pirsgirêk, eva ku hesasiyeta ji wî re ev pirsgirêk a wî ye ne pirsgirêka min e. Eva ku hû nebî,
اوا کو هین نبی اف مروفا کو هین نبی بزانه کو مروف وکوی مافی خواهنه او پرسگریکا که چاندی دمیجی وی دای نه پرسگریکا مرود دخوازه روبرین ما تبا که مراد قرائلان باخفنه و سا خودی خواب باور جسارت بدن و بخواب باور بن یا ملتی که قدیما روژانتا نوین حقیقتا بهیزن امزانان جی يعني دوی باوریا ما بما هبه امرومتا قبول پریزن حساسیت قبول پریزن و اف پشتراستیاج والله نهاتیه کردان گلکی خوین رجاندی کردان تکوشونه که گلکی مزن کریه اف نش والهیه از نابجم مرفوک ام ببیجن پارتیا که کت کار نکری کت کار سیاسی تکوشی نکری وره آخفتنش خوا مستر بکه اره خویا دبه لی همانی پکه که گلک دست یعنی دست درش کرد بر دولتا ترک یک جی جان روشته شکی هم دکشینه ایمه ده تفگره کرد ده پر کس داقفن یا پر سری هنه مثلا بردف که ریخستن ام نابینن کیه چوا داقفه مثلا اگر بردف که ریخستن حمی جسری و سیاست ریخستن وکه رزدار مراد کار ایلان بگوتانا ادبیجم اف بی واجو و باشتر پیشتر بچیه سرکفتی مثلا از دیگه نوا جوا که ده جانان پر ملت تلفنی متکه جبر که از نوا مسئله دامه هم جبر از دشم سازی تیم برنامه من هنه و هم یوتیوب چیت کم یا پر تلفن جمراتیم پر دپرسن اما چما چونکی بردف که ریخستنه هر هفته درنا که به پیشی چاپمنیه تشتا نابیجه راسته کاره در که ببیجه ام داسته که گله که بلندانه هزو قوت آمه شر پر بلنده ام نتنی شر سدی دهیمه ام جهر آلی وجی بهیزن ام بخوازن لترکیه هر روز چالاکین تروریستی دکاره هم بک بینن اما ام ناکن چونکه ام دخوازن جه دور کبن دوی مسئله ده یعنی نهانی از وچتی ام گشت دزانن کرد دوی حالی دا ام ببیجن آلی روزنامه‌گری دا آلی راگهینه دا حتی راگهینه پارتی ما ریوبریا خسر روجاوای جهالی راگهینه و هندکی قلسن کنتاکت اما بجن کنتاکت دناف ریوبری دا دناف سروکتی دا و دناف گل دا هندکی قلسن براستی یا قرائلان باسا قلسبونا چاپمنیا کرد جکره وجی بالا مکشان بالا تکشان دوی چاپمنیا مکیمه ام نکارن راستیا حقیقت نشان چواکی بدن چما تشتکی وسا جمراتی گوتن سال 2025 هر فردکی کرد ایرو دمالا خودی تلویزیونه دکاره وشانه بکد کاره راستیم بکله لیکولیم بکه ببیجه جبر ویه که یعنی رجامه جه هر کسی اوه ام راگهاندن کردی درخم پیش مزم بکن نهانی زانی که بدران نهرتنا که مهیا نهانی راگهینا عربی و راگهینا ترکی از ترکی ناشو بینم نزانم لی از تماشاد کم راگهینا ام ببیجن اب زمانی سویدی تماشاد کم ترکی نزانی نه رجان روش از ترکی نزانم از ترکی مام دمکه نزکی شش ماها کی لی او متنبو مراقم تنبو از خافیری ترکی بکم جبرکو ويدامي من وكي دنيا يعني خواندنا دن دكرن بكردي دخواند ويدامي هناك برتوكنا كردي كات نداس من از 2006 هاتم تركي 6 ماهان مام و باش من رجلات نوین تفدا بردا ويدامي ها از خازم شدگی بجم نهانی راگهینا کرد ام ببیجن به تایبتی هندکی براستی از وی ببیجم و به تایبتی راگهینا فرمی راگهینا پارتیان به تواهی هندکی تابو هنه دوید نهانی 2024 دا وقتا گوتی دوید هر تشت ورا گوتن و با آواکی وکری جبرکو تشتی که ام نبیجن لسر راگهینا خواه نای واتای که افتشتا لجیهانی نینه تشتی که تلبا خواه لسر اکرانا خواه ناخوی نای واتای که افتشتا نینه ویل درک دن وری آخافتن و هیجار جمهور لوه داره ویچتی تاماشا بکی ام ببیجن مروفه کی کانالا که خوی یوتیوب ترکی ها یا عربی ها اگر تلسر تلویزیونا نهانی تلویزیونا بشار الاسد جی ندها تشو پاندن بلا تشبیه
چما ندهاتا شوپاندن تشت ندگوتن نویر بوم بگوتانا سروکی مشاش کری ام ببجن یعنی بلا تشبیه نه تو راست بیجی یعنی مروف چاپمنی خود تنی خطاب محلا خود بکه و دمی مروفین محلات تاخته تنلته تماشت کن حال بکی آرمانج او ام خواه بگینن کسی که باوریان بمتنه حال بکی آرمانج او ام خواه بگینن کسی که جمع جداتر ده فکرن یعنی دسری وان دا پرس هنه دبی ام بکارم برسه بدن پرسی وان اگر او سانه به جان روش ازو ته 1000 ساله ام چخوره اشترا بیجم تجمرا بیجی yani ev mesele çareser nake ama işte çek bejim pişti ve pevajoy televizyona sterke biryar daye yelpazeye xwe berfirehtir bike hunermendê ku heta niha nehatine saziyê bîne saziyê rewşenbîrên ku weke tevgerê nafikirin wana bîne saziyê bide axaftin ve ya biryarekî ye yani dixwazin xwe berfireh bikin ji ber vê yekê ji niha ve heval, rewşenbîr, nivîskar, kesên ku pirtûkê wan di destê wan de ne û heta niha îmkanê wan çê nebiye, êdî televîzyon ji her kesî re vekiriye. Yani ev biryarekî ev tiştekî pir baş e. Yani hêdî gevneşopiya Met TV wê ji nû were bi dest xistin. û baş e. Nihanî ez dixwazim nemûnakê bibêjim. Di sala 1990 di rojhilata Erebî tev da 300 milyon mirov guh didan yek xîtabê yek rengek ji ragehînê yek reng ji medyayê li welatê Ereban tev da digotin serokê me mezin wisa dibêje serokê me xwedê wî re bê xwedê temenekî dirêj bidê wî rastiyan tenê dibêje derewan nizane bikê rastiyan tenê dike ez dixwazim wek nimûne bibêjim cara yekê qenat El Cezîra a Qeterê derket ji bûyî ku medyayê xwe bikê wek çekekî bêhempa çekekî gelekî girs cara yekê El Cezîra mêvanên anîn mêvanên İsraîlî cara yekê mêvanên İsraîlî ser ekranên Erebî derketin wê de mêbû Cumhurê Erebî tev da çûne Cezîrê kanala Cezîrê tamaşa kirin bi hevra wê demê Cezîrê û Qeter bibû êdî hêzeke mezin loma ez dixwazim nihanî ser kanalê me Kurdî çi stêrk be çi roda be nexeme divêt mêvanên Tirk werin helbet ne bi Tirkî bê teve duplajê mêvanên Ereb werin mêvanên Kurd ê ku nihêrtina xwe din heye yan nihêrtineke xwe cuda heye ew jî werin bira nihêrtina xwe bibêje bira vekirî her tiştwarê axaftin lê ev nayê wataya ku gotinê wan rast e divêt em ên din the others tiştê ku xîtaba xwe ne wek xîtaba me ye werê li ser kanala me bibêjî û em dikarin li ser kanala me ji wan re şirove bikin ji bo çi xîtaba wan nerast e yan nedurist e ji bo çi ewana nejatperestin wê demê tamaşivan bînerê me Kurd tî namîne têr dibe dizanê çi dixwaze dikare li ser kanala Kurd bibîne li ser kanala Kurdî bibîne wê demê Cumhuriyê te naçe zeviyên din elbet ev tişta gelek girîng e û îro jî medya çekekî gelekî mezin e û ev rexna me tem ji ew ê re jî rêveberiya xwe ser Rojavayê Kurdistanê ev rexne em tim dibêjin birastî ya mühim e ji her alî ve mesela binêre kanalên Kurdî nebe hunermendekî çawa xelkû derê îfade bike çawa dikare meşhûr be bi nav û deng be di nava civakê de bi rêya kanalên me elbet nivîskarekî şaîrekî berhemê xwe derxe çawa dikare xwe bigîne civakê dîsa bi rêya van kanalên me siyasetmedarekî xwedî teoriyekî çi qas bilind dibe bila bibe eger ez rê nedimê ku xwe îfade bike xwe bigîne gel çawa dikare xwe bigîne gel çawa dikare propaganda bike teoriya xwe ya herî xort nîşanê civakê bide dîsa zehmet e bi her awayî mesela kurmancî jî wisa ye em însanên li pêş ekranê mecbûrin kurmanciya Kurdiye herî xweş fêr bibin Kurdiye herî estetîk fêr bibin ji bo ku însan numûne bigirin hewesî binin Kurdî fêr bibin ji Kurdî hez bikin
دبی ام کردیا خواه دیکسیون خواه گوتنین خواه سر راست بکن عالی هری استتیک زمان خواه در بخم پیش فونتیکا وی موزیکا وی هر تشتی وی یعنی ارکن مزن لپیشیا منه وظیفین مزن لپیشیا منه جبرویه کیه اگر تو بخوازی نتوا کرد بسر که هبونا خواه گارانتی بکه دبی تو پیشی زمان خواه فیر بی خودی موزیکا خواه درکی بی پرورده بدی دست بیکرن گلک هوال لوی درینه جان روش از هوالا بگرم اره گلی حسن گوتنی مرحبا بخیرت هاي جان روش باخ فکرم زانی دم تخش به کک آتلان نهانی حیانی مدیا کردی اكو كردي آخف چه آب کردی آخف چه عربی آخف چه ترکی آخف هکه تشتی کل کولانه دینا آخفتن نه سر ستیجه نه سر استودیوی کاناله آخفتن کل کولانه دین گوتن جهمان رنگان چه رنگ تین آخفتن هکت نینی سر استودیو خلق تا تماشا که جبرکو خلق تم پیدا حسیت تشتک جوی و شارتی تبكي خويا بكي تفكري تاشكري تهر قوتنان جرا اشكرا دكي تهر تشتي جرا خويا دكي لو ما خازم درج بكم كاك حسن فرمو رئيس حسنات هلان قدري تبليمت بي از ایوار باش پیشی جرمانی تبلیغات بم سرچاوي من كريم از گرک کفامش کردیه تر گرکتی و پروگرامی تر تم شوپینم برای جانت حواله پلدا پروگرامی تبلیغات تیوی جانت بوم بریدم لی اف رخنه وقت کردن راستی دویک ببینه یعنی سوژه بخستنه جدیده نه تنی سوژه گلا yani halka rojnamevani ulu aligir te program ke çeke çari belki çari sana her çarıysa her çeşitli bejin. Yani o diskusyon ulu çekti Hatta Avrupa'da da tabii ki. Yani وشاتها نه مجبور تر حتی رخصنه قلت على الشرط به نه مجبور حتى تشتي فاش كرات بيجي فقط قال لك تشتاجي قالت الريب بدي قال لك رانا قلت رينا اللي تجي كتب تجي دي قناه دي بحشينا البت يعني في راسي سوجي رخصنه فيدبينم قو يسانه شابه مفان روجنا مفان بيقولوا كل قال لك بهيز هنا نبا كردادا انا güney yasa çıkma programı açına ki معروف داری خو وکه جهر کسی را یا کرده والله پاریس کرده قال لك باش انا روجنا مفاني بهيز بو بهواليا يسانه بوانتي قو ولو te axaftına brez kara yılan çavadit kek Hasan ya عليك باش تبينم عليك تيجي راسل رخصني بقى انه قال لك تشتكوا بي حاجه جديده ما كان اواويتات te godar kir ji seri hatta davi yani te imkanı te çi bu te godar kir ما حنا حنا قلت نيفيرا قلت تقرأ تشتي باش تبيجي تشتي باش هنا فقط أنا لما بيواجد بيجي أما بيا مادام كي سروق في بارتي بريار دستيني بيجي يعني أنجاما كونغري ونه خفاس بكن إبقى جبوتشو كونغري تبي بيجيني مادام كي أنجام بريار جبوتشو كونغري لازمه نا قرayla mu sana beje أبا أبو بيجي na dibêje heta öcalan ne serbest nê berdan û bang li gerîlaneke îqnaneke em biryarekî nagirin. Çünkü hevalên me îdeolojîkin, xwedî biryarin, fedayî ne. Ez nikarim heqê min jî tune ez wana îqna bikim. Divê gerek öcalan bi xwe derkeve were. Veja tiştekî din İnsanaki go yani bu veş abi bir parezi hep kiş diroka Türk'a zanı go Türk yani vak Kurda vak adik vak partner gibi binin o ne tane Kurda diroka bana işte ulonuna go geldi vak xwe bini o demokrasi kültüre Türkiye'de bir kere demokrasi tına yani kültüre ke dama Osmanlı biat kültürü hatına kralivan yani paşa ha edici kolana قال وقال ويشافيد حشين كولات حشين يعني باني تنت باني بازيشاي وانا زاروك خد كشتن ياش بوي حكم زاروك خد كشتن برز Hasan çend سنة ولا ألمانيا
اف 3 سال بيتر 30 سال اري mesela tiştekî heye bala min dikişîne di Kurdan de li cem Kurda însanê me êdî bêkêr bûne. Mesela hemî hêviya xwe bi rêxistinekê vegirê didin. Dew doza mezin, dew doza dîrokî a 100 salan hemî hiştine ser pişta gerîla. Ne tenê partî jî ser pişta gerîla. Ma ev ne neheqiye. Mesela çima rewşenbîrên me, însanên me, karsazên me çima hemî dihêlin ew sal temaşe dikin ka wan zarokê me gerîla wan tûnela da ew ê çi bikin çi nekin. Em hemî bûne temaşevanên tîyatroyê. Yani evayan ne neheqiye. Mesela merûv bikeve nava hereketê, merûv bixwe rêxistina ava bike, merûv here serdanê û bikeve nava hev rêxistinên alternatîf ava bike. Yani dedî insan dikare lawaz be, insan dikare feqîr be, insan dikare bikeve. Mesela ji fikra tu kesekî şik û şûpa min tune. Anha ez mesela ji te ji Hesan Atalan asla nakevim şüphe ku tu bi qasî jan roj dawa Kurd û Kurdistanê dikî. Şûpa min tune ye. Tu bi qasî Qarayîlan dawa Kurd û Kurdistanê dikî. Ew jî bi qasî te. Ama canan ji hemdê mirovan dere mamoste ya. Canan zehmet ya. بدر از شکستارت بیشم بلی 10-15 ساله دا ریزبر کل ویدری من الناس کردن زنم چه پیشنهاد یعنی برای 20 سال جهاد هم موقع نوا کرده دا انسان مهندس هنا انسان کیمیا یعنی خواندنا هنا جبو چه عنوانه گیرن هفته چه تکنیکی چه اویدا و چه ناتکن زنم بر پرسیاری که جوان چیز مرد بود گویه که yani kimya mühendisiyatı bunlardan bakırı lojistik belgeyle lojistik peşit kirin. Yani o devet derfet ediyor insana. Devet zanı sana kar bini. Ya Daesh yapfa ego düşün insan hakkı bart kirin. İnsan iş teknikte faham kirin, insan nizam medya faham kirin. وان خو yani profesyonel وحشته خوش profesyonellik kirin. راستا قلت لك هذا وقت ما فهم كرشكاك حسن دفت تشكي يعني عندك ريخستنجي هم بيزي خو شهرزادين كرد راوكا كو قاربن بيرجي وورن كنت قاربن اوجي خباتك بكن لهالي مدياي كك بدران اسقازم قلتنا كبچوك ببيجم مدياي كردي دفت دنگتي بريه دنگتنينه مگو پاشی هم گوتنی بده سنوب دوگ جیل او جیل هاتیه زانی مدیای کردی اگر متودا بی بی سی سی ان ان سکای نیوز اگر کپی نکه و الگور و کانال نافنتوی نخبته الگور ریباز وان نخبته مدیای کردی نکاره پیش کویش برکن هانی ترکی چما بی بی سی ترک ودکه یان ام ببیجن سی ان ان ترک ودکه جبرکو اویا دزانه اف سرکیشیا مدیا نافنتوی دکنه اف کانالانا تده وک ریباز وان بخبتی جبوی کت کاربی جمهوری خواه بروخا کاش بکی و از خازم ببیجم کک بدران بلیبرونا تا من اوکر کانال من اف خلاک گریداب کانال خواه وانی جمره اوک درکت وک لینکک درکت گوتت خوازی پاروا بکی کانال خواه مگو اره تمام باشه سنوب دوگ دنگی تگرتیه باشه سپاس سلاوری سلاف ماموسا بدران حوالی روش و حوالی دی هستن نویم سامی اگجارا دو نویم سامی باشوری کردستان مج نروژ حتی بیرامن کک سامی از نزانم چوان نویم وسادر دکوی نکی اون زایت عالی تکنیک دهنه از لوازم دماتت کوی ستریم یارد کی و داره بنفسی سناب دوگ فیلم سناب دوگ میلیونر هانی بیرامن يا حيان تشناب متبين الصميمه باشوري كردستاني مال نرويجي ما سرچاوا برساكتا بي عن هما او قوتنت فرماندار مرات كرايلان هناكي يسوا شروع بكم ما مصابدران كرم كان وسامي جي فام كلمه سريدا وقت وشان فكري البربوم حتى داوي و از باورناكن سنجارا او یا فرماندار آخری بت مگوداری کرده هنکی وسا اسوی باش شوفینه براستی اس وسا کیف خوش بوم وسا هشتا اودی صدیصت یعنی
هزکی مازن تدانه باوری که مازن تدانه تشتی به فهم کریش و گوتناوی اگر ترکیه قبول نکرد تشتی مازن دسته حوالادانن و شر پر مازن ببه و زانی تشتاقی گلکی گرنگ آنی زمان 700 کیلومتر هوایی yani تدقاري بجاي نيفا تركيا و تشتندن يقولن نتنت آلية لشكري جدات آلية سياسي جدا ما شيان هنا يعني بيواندي هنا أمت قارن تشلا بكين أمت قارن تشلا داز بخن أبيا تشتكي جلكي مازن بو مو صاديد تشتندن يمن وساجي اوادي كري چاپمانیا كردي رخنا كر براستي جلاوازيه هي والاتيه هي وسا چاپمانیا كرد وسا رولي خو باش ناليزت او تشتكي خرابه و تشتكي قل جرى ما قوتيه براستي چاپماني وسا هناكي لاوازي هي هناكي جرك خونی کرنک هبت یعنی بمنا برسل بو واچاپنی منی دشمن سات عالیه لشکری داد عالیه نزاچه دا ام پر لپیشین زانی لیت عالیه مدیای داد را گهاندنه دا هنکی لاوازیام دیار ماموسا بدران افرخ نزیده تربوته دید زانی gerek hun ev insanet profesyonel kareki bikin kareki mezun bikin ha teknik peşe hene işte sanayi tere rastı dibejim ya greday civake yani civak eğer an nişane ve şane me bide mezun dibe em xwedginim milyona greday diye rast vallahi wuse havale Hasan tu çet fikri de meruf çavat kare zedetir civakê îqna bike. Niha mesela şer da ez dibêjim qey heqê Kurdan heye bibêjin şer heta vê derê bû me bi şer anî heta vê derê ama ji vir û pê ve em dixwazin awayê têkoşîna xwe biguherînin. Yani heqê Kurda heye me heta xweş e em nikarin şerê şekberî bidomînin. Hesan Atalan tu bixwe alîgirê şerê şektariyan tu li dijî şer دقیقاً قطبه مگو شر چکداری تول دژیان تو آلیگری شری بروشه و گریده هر ترکیه از دژیما بگو شر چکداری جبو کردی ترکیه تفیداویز نبینیم اما روجاوا و باشور چه نبیگو دفچکا برده اری راسته وقتی دفچکا برده جی که اول بدرین ام نمیدونم دولت گریده گرک انسان بیاره خواب بدی تی دف شکا برده او تی هزی خوب سیاسی تی خورد بکی هوانو از دبیجم وشانه بگرم گوتنه خواهی داوی کرم کن و پاشم خاطر جوالا بخوازن ساعت و نیوه متجی بو گوتنه کمه داوی درباری مدیا از گلکی سر و مجاری دخوازم فوکوس بکم جبرکو مدیا گلکی جنهانی جمره چککی گلکی گرینگه دویت مروفی که وک من نپیون وارن سر اکران کردی باخون آخافتنی خوابه بیجن و نیرین اندن هم ببی نه ناتی واتای که هم آخافتن آوان قبول دکن لی همانی دویت لسر کانال کردی هر تشتواری گوتن جبوی که جماهری کردی تی نمینه و الجدر دن نگره اوه گوتنا من از گلکی لسر تساکنم و گلکی سپاس شتره گلکی سپاس تکم اول حسن تشتکی دو بیجی؟ گلک سپاس از تبلی جان روش بم راستی تشتکی راستا و اول بدران از به فکر جدا یک قاعده دست بگی یک ریبت فکری جدا و هر تش اوش بو فیدا اوش بو ملت جو چیت بو yani gerek fikri diskusyon yani ne olur bir diskusyon tamam diskusyon şeyler bir bu fikri juda ne böyle وەکیدن مامۆستا توژی گوتنی خۆ gelekî spas mamosta bedran bû weşanê te bi rastî ji kes hema
تو چند وشانه وکی ساعت چند بت از بر وشانه تم از دست خوشی تدکم از چه بیشم از چند بوده هجمارا مزیده تر ببه از او والله حیاش دست تمتت از رکلام بوده دکم وكك بدران لبورين تخازم استخازم تبي فكري بستيني تبي بفكري هندكي جارنا هناك خلقان شبكه دمي فانا تهبن لنوك هف دفكرين نوك هف داخل از هيفي دكم va اف بروجيات كاربي داس بيبكي زاني ما مستبدران تو کاری نزانم تو نکارم تو توی باری دا پروفیسیونالی انا کارم تا وصا نصیحت بکم تو اولي ويك اجي فكري خود بيشم تو کاری زیادتر او تری تو سالان دا تدوان کارا دا کریه تو انسان باش نازدکی تو زیادتر میوان بکی نه زانیش بر اف دمه گلکی نازکه یعنی چوا بیجی حساسه بزانه که اف کی حتی کی جان مرحله وی پیواژوید گه تو انسان یعنی زیادتر میوان بکی چوا بیجی نزانم تو پیوندی تهنه توش کاری مروف راسته چوا کو جان روز دبیجه مروفین دجبری هف فکری وانج هف جدا مروف بینه وصا مجاره کی داینه هوله و نقاشه کی بده دست بیکرن خوش تبه او کلتور دنوا کرده دا پر بجیه نبیه حتی نها راسته باشه از خاطر جواب خازم باشه مالیا واسه جبو حتنا و ویدریجی و جهوالی کلمه تماشا دکن جی هر هبن مالا و آواش کرما خارج بیر نکن ببن آبونه متقیب بکن و چی جاب تکه بکن جبو که اف کانالا ما زیده در خواه بگینه به میلیونان هر هبن مالا و آوا سپاس تشتکی دیجی از بیجم هوالی من رونی روحا آماده پر دخوازه و مجاری شروع بکی آنها نمساعده بلکه ساعت 21 ده از وی ام در کبن ام تنه مجارا مراد قرایلان آخفیه ام آخفتنا مراد قرایلان شروع بکن که چه انجام بخورتینه چه خواست ببیجه اف بی واجو بر وی کدری بید چه رونی روحا لسر دخوازوی بلکه ماشانه کی تایبت چه بکن ساعت 21 و نیواده ام درجی نکن هر هبه مالا و آوا ام بنداتنه سپاس